tukivuga kuri aya makuru avuga mu burasirazuba bwo hagati, umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran yatangaje ko ibirindiro bya Amerika bizakomeza kuraswa. Umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei yatangaje ko ingabo ze zizakomeza kurasa ibirindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati. Mu ijambo rya mbere Mojtaba yavuze kuri wa 12 Werurwe ubwo ari ku munsi w'ejo kuva hashyirwaho nyine n'inama y'impuguke nk'umusimbura wa Ali Hosseini Khamenei wishwe n'ingabo za Amerika ndetse na Israeli. Yatangaje ko umwanzi bahanganye zakomeza gushyirwaho igitutu. Mojtaba yashimiye ingabo za Iran zikomeje guhangana n'iza Amerika na Israeli kuva intambara yatangira, agaragaza ko iyo zitabaho igihugu cyabo kiba cyaratsinzwe kikanacikamo ibice. Yavuze ko igihugu cyabo kizahorera abice muri iyi ntambara. Agira ati ndagira ngo rwose nshimira abarwanyi b'intwari bari gukora akazi gakomeye mu gihe igihugu cyacu kiri gushyirwaho igitutu ndetse no guterwa. Ati mukomeze murwane kandi turahari tuzarwana. Simukiye mu gihugu cya Kenya, abanyeshuri baguye mu cyobo cy'amazi bagiye kuyihagarara hirengeye ngo barebe Perezida Ruto. Ni abanyeshuri 11 mu ishuri rya Kapsabet baguye mu cyobo kibika amazi yanduye ahari kuwa 12 Werurwe rero hari ku munsi w'ejo, ndetse bamwe bigakeka ko baba barapfuye. Iri shuri risanzwe ryigamo abanyeshuri b'abakobwa gusa kandi nabo bafite ubumuga bwo kutumva. Bahagaze hejuru y'icyobo kibika amazi yanduye kireshya na metero zirenga 6 bagira ngo barebe imodoka zari zitwaye Perezida kugira ngo nyine bazitegereze neza. Ni Dr. William Ruto ubwo yanyuraga hafi y'ishuri rero nibwo abanyeshuri bagiye guhagarara ku cyobo. Uko abanyeshuri babyiganaga ari benshi byarangiye umupfundikizo w'iki cyobo witse maze bagwamo. Abari hafi aho bihutira gutabara babakuramo bajyanwa ku bitaro by'akarere ka Kapsabet. Ni Perezida wa Kenya rero Dr. William Ruto agira uruzinduko rutunguranye kuri iri shuri nyuma y'impanuka. Yavuze ko uburyo yababajwe cyane n'impanuka yabaye ndetse byatumye anatanga inkunga kuri iki kigo nyine yo kuyivugurura inyubako zacyo. Ati rwose nasuye ikigo cyanyu nsanga mukeneye kuvugurura inyubako, ndabasigira miliyoni 5 z'amashiringi, hano batuga ko arenga miliyoni 50 bari mu Manyarwanda. Yongera ko bagomba kumumenyesha ibindi byose ikigo kizakenera. Subiye gucema kuri GK.com baratubwira umuntu watawe muri yombi azira kwiba ibimonyo birenga 2200. Hano mu Rwanda abantu biba inka, bakiba ihene, bakiba n'andi matungo, ariko iyo yibye ibimonyo ni umushinwa witwa Zhang Kekun wafatiwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Nairobi muri Kenya agerageza kujyana mu Bushinwa ibimonyo 2248 mu buryo bunyuranije n'amategeko. Zhang akaba yaratuye muri yombi n'abashinzwe umutekano tariki ya 11 Werurwe 2026 ubwo yari afite igikapu cyarimo uducupa duto n'impapuro bibitsemo utu dukoko ayitegura kurira indege. Uregwa nta cyari avuga ku byashinjwa, gusa abashinjacyaha bavuze ko afite aho ahuriye bya hafi n'abarushimusi bigeze kwiba ibimonyo byinshi muri Kenya muri 2025. Ibimonyo biri mu dukoko turengerwa hashingiwe ku masezerano mpuzamahanga agenga urusobe rw'ibinyabuzima. Umuntu bicuruza abagomba gusaba uruhushya mu nzego zifitiye ububasha. Baramucakiye bufatana ibimonyo. Hanyuma si mu gihe cy'amakuru Ukweli Times batuka ko ambasaderi wa Qatar mu Rwanda yaganiriye na minisitiri w'ingabo ku bufatanye bw'ibihugu byombi. Ambasaderi w'igihugu cya Qatar mu Rwanda Mansour bin Ali Al Hajri yagiranye ibiganiro na minisitiri w'ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamunda baganira ku buryo bwo kurushaho guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Ni ibiganiro byabaye ku munsi w'ejo rero byibanze ku kurebera hamwe uko ubufatanye hagati y'u Rwanda na Qatar bwakomeza gutezwa imbere ndetse no kureba uburyo bwakwagurwa mu nzego zitandukanye. Impande zombi zagaragaje ko ibihugu byombi bisanzwe bifitanye umubano mwiza w'ubucuti, bityo ko hakenewe gukomeza gushimangira umubano binyuze mu bufatanye bwagutse buri mu bufasha mu nzego zitandukanye. Iyo nkuru nyibonye ku kinyamakuru Ukweli Times. Ariko ngiye ku kinyamakuru GK.com batuga ku Rwanda na Israel bagiranye ibiganiro byo gushimangira ubufatanye mu bya gisirikari. Minisitiri w'ingabo n'ubundi Juvenal Marizamunda n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga bagiranye ibiganiro na ambasaderi wa Israel mu Rwanda Einat Weiss abiri mu murongo wo kureba uko ibihugu byombi byarushaho gushimangira umubano mu bya gisirikari.
ni ibiganiro byabaye kuwa 11 Werurwe nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda byanitabiriwe n'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bya gisirikare muri Minisiteri y'Ingabo, akaba ari General de Brigade Patrick Karuretwa. Mu butumwa RDF yashyize hanze yavuze ko abayobozi baganiriye ku ngingo zifitiye igihugu akamaro ndetse n'uburyo ubufatanye mu bya gisirikare bwarushaho kwiyongera. Wajya ucyamakuru giakadomo.com. Hanyuma si mu gihe ucyamakuru Umuseke baragira bati hibukijwe ko imvugo zirimo databuja na mabuja zigize icyaha. Bantu mukunda kuvuga ngo databuja ngo mabuja cyangwa n'umuntu yitira ngo sobuja ngo nyokobuja, burya ibi bintu ngo bigize icyaha. Abantu benshi ibyo ntabwo bajya bita kuri zimwe mu mvugo zigaragaza ubuhake zirimo kwita umuntu mabuja cyangwa databuja, cyangwa ko ngo abakurikiranira hafi ibyubahirizwa by'uburenganzira bwa muntu n'ubutabera bagaragaza ko imvugo nk'izi zigitsikamira uburenganzira bwa kiremwa muntu. Igice amakuru Umuseke byagarutswe mu mahugurwa